Pasamos ao punto da orden do día, o último punto, que é o punto de orden. Bueno, como xa é tarde, vou a intentar ser breve para que non se prolongue demasiado xa este pleno, ainda que non quería deixar pasar a oportunidade para poñer en coñecemento dos veciños que están aquí dun problema que está sendo cada día máis grande e ademais en un sentido literal o de máis grande, e para que comprendades a nosa preocupación e o noso cabreo tamén, vos invito directamente que vaiades, se tedes ocasión, a visitar o viaducto da Meixoada para que vexades a situación que ali se está producindo. O señor alcalde me consta que coñece o enorme acopio de terras que se está levando a cabo por parte da Consellería de Medio Ambiente, posto que a Consellería é o titular dos terreos afectados pola vía rápida na Meixoada. E é vergonzoso que a propia administración, que sería encargada de velar pola saúde medioambiental do lugar, está poñendo en grave peligro o entorno. Por unha parte é perigoso, posto que o vertido alcanza a estas alturas alrededor de 10-12 metros de alto, e iso non é un quimento, porque podedes ir ali e velo, e sería susceptible de producir algún tipo de corremento de terra. E en segundo lugar, porque os sedimentos que están baixando o río teñen un caudal completamente invadido. E un dos lagos de regadío está xa completamente cheo ata o borde dos áridos que van baixando. Estou segura de que o alcalde xa coñece este problema porque xa o puxemos en coñecemento nas diferentes comisións. O curso do río desbórdase cada vez que chove anegando terreos de veciños, así como parte do acceso ao corredor. Pero no concello de Moaña, que é o principal afectado, ainda non se fai maior ruído deste problema, cando o propio Concello de Cangas xa publicou, xa fixo público a súa desconformidade respecto a este tema no Faro de Vigo. Estamos, en realidade, ante un delito medioambiental porque se están producindo vertidos ilegais e ante a contaminación por áridos no curso do río Grés. Ainda que o Concello non é responsable da realización dos acopios, si é responsabilidade da defensa dos terreos e do barrio da Meixoada. A miña pregunta, entonces, para o Concello, unha vez máis, en realidade, que está facendo o Concello en defensa do atropello que sufre a Meixoada por parte da propia Consellería de Medio Ambiente, que datas deron dende a Consellería para a retirada das terras, cousa na que non dou moito crédito, porque sempre se dice a zona Meixoada que se retirarán os acopios que se fan, pero ali se quedan eternamente. Que maiores medidas de presión ten pensado tomar este Concello se a Consellería sigue incumplindo a lei de modo tan flagrante e se teñen pensado denuncialos ante o Seprona? En principio, o Concello de Cangas xa o fixo, o sea que nos leva a dianteira neste tema completamente. Aparte de todo isto, incluo un rogo que o Concello presione ata conseguir unha compensación para o barrio, posto que gracias a esta situación irregular está aforrando a Consellería boa parte dos cartos que lles tería custado o amaño do corredor. O Concello ten que conseguir que se leve a cabo o proxecto de acondicionamento da senda do río Grés para uso e disfrute de todos os veciños da Meixoada e Moaña. Constame que o señor alcalde coñece ben este proxecto, posto que é unha bella débeda adquirida co barrio cando se construiu o viaducto. Despois de todo este despropósito, se lle acaban as excusas a Consellería e tamén o Concello para aproveitar esta oportunidade e negociar con eles con toda a dureza. E desde logo a inmediata limpeza do curso do río, que está en moi malas condicións. Si vades por ali o veredes. Dicir que non estamos negociando nada coa Consellería, ao contrario, no momento que se produce os derrubamentos cando pasan a Nova Terra, empiezan a levar a terra paliza, pedimos as primeiras explicacións. De feito, a Policía Local foi ali e identificou os camións da empresa, se enviou o iso á Consellería, e a Consellería dixo que era unha copia que se estaba facendo, porque que as obras é imposible ter esas terras ali, que así van a ter que volver a levarlas para arriba, e que de todas formas que van a facer unha actuación parece ser importante, non dixeron que no seu momento o conselleiro nos traía para revisar a zona completamente limpia como estaba e incluso poñela en valor, mellorala. Pero bueno, eu que falamos con eles, que presentaron un proxecto de
de como queda a zona, pero no momento que empecen a levar a terra para arriba, cando empezarán a condicionar. Iso foi o que nos trasladaron desde a Consellería. Pero non temos ninguna data. Negociando nada, seguindo que collan os terrenos e valores. Unha pregunta máis. Hai dúas preguntas pedidas por a plataforma Chamusca e máis tamén por José Barreiro Santamén. Temos que hablar. Boa noite, este pueblo quixera suscitar o expediente do campo do fútbol casado. Xa que non o teño, pero si teño os apuntes que foron recopilando e me gustaría darles lectura. Un suelo rústico de protección agrícola sobre 8.000 e pico metros cuadrados. Unha construcción de 313.000 metros cuadrados e pico, máis ou menos. Unha altura de 7 metros e pico. E depois, con fecha do 16/5/6, solicitud municipal informe favorable del servicio de estradas, a la que espera del informe de servicios de urbanismo sobre la viabilidad de habilitación como área recreativa en terrenos adyacentes al corredor do Morrazo en el lugar casado. Consolidación y limpieza del río Gres, senderos que venir, remates do río, reforestación de dominio público, construcción de mobiliario urbano, habilitación, zona deportiva, panos de establecimientos. Se presenta el proyecto básico del nuevo campo de fútbol de Maña, en el que se incluyen edificaciones, vestuarios, almacenes, bares, piscinas, etc. Las asistencias técnicas municipales emiten informes sobre tramitación de expedientes de autorización que piden el suelo rústico. O 20/12/6, el secretario municipal emite información conforme es necesario solicitar autorización autonómica y seguir los trámites previstos en la ley mencionado, que las instalaciones previstas para el área recreativa deben circunscribirse a las mínimas e imprescindibles para el uso de este sector. Se inicia expediente para la atención previa por parte de la Dirección General de Urbanismo. Se somete a exposición pública y anteproyecto de área recreativa do Casado. Se publica en prensa el anuncio de inicio de expediente el 23/11/6. Se remite la atención a la Consellería de Policía Territorial. El Consejo renuncia a la realización de decisiones que se asociaba al uso y restringe la actuación a la adecuación de los terrenos para actividad de campo, de fútbol y área recreativa. Con el objeto de seguir con la obtención de la autorización previa para el mencionado uso, se le remite documentación a la Consellería de Policía Territorial. En conforme se renuncia a la edificación y se compromete a la ejecución de los servicios al tiempo de la ejecución del área recreativa. Se presenta el compromiso de venta de los propietarios de los terrenos de 9.050 metros cuadrados. Resolución de la Consellería concediendo la autorización previa a la concesión de licencia municipal para la construcción de proyectos en área recreativa, lo pasado en que se la construcción de superficie edificable. Informe negativo de la intervención del Concello de Maña. Se adjudica el expediente de contratación para la adquisición de terrenos en el Casado con destino al campo de fútbol municipal de Maña. Decreto de la alcaldía por reconocimiento de obligaciones legales y compromisos de gastos legalmente adquiridos, por el que se realiza la compra-venta de los terrenos de 8.600 metros cuadrados, a un precio previamente estipulado entre los 52 y los 40 metros cuadrados. A mí me vendían ahí terreno a 9 euros un metro cuadrado. Y se paga a los 27 propietarios un total de 367.000 euros. Un año antes, no fue hay 15 años antes. La Junta de Gobierno, Maña, Bloque y PSOE aprueban la propuesta de construcción y adjudicar los trabajos de construcción de vestuarios del campo de fútbol. Presumen a 8 propietarios, entre otros,
se le compra una furgoneta de 4.110 metros cuadrados, un 49%, ¿qué tal? 170.170 euros con un 36%, más las permutas se desconocen su valor. Tengo referencia de unas 12 personas que sí tienen que ver con la familia que ven por aquí determinarme esto, pero faltan algunos. Una persona del que es consejero delegado por el bloque en Medio Ambiente y Mar, en la anterior y actual Corporación Municipal de Mar, es decir, ejerce como tal a lo largo de todo el proceso de tramitación del expediente del área recreativa de Casado, y que el día de hoy está en Santiago de Diputado. No voy a dar nombres de estos familiares allegados a esta persona, porque no se pueden. Bien. Yo solo busco la Comisión Agropecuaria en Maña para la ejecución de proyecto de equipamiento público similar que se valora en el mercado con un mucho de 25 euros. Y un año antes de daban el centro para el proyecto del polígono industrial en Maña se está ofreciendo el pago de 14 euros. La plusvalía general hoy en los terrenos se ha tenido que proceder a la explotación y destierro de los terrenos comprados por el Concejo. Se están construyendo un muro de contención de 5 metros de altura, 8 de máximo permitido. Transporte, por favor, ahí hay unos gastos. Señora Santomé, levanta un poquinho a voz para el secretario. Se perdeu aí media hora. Más Dale unha copia, pide unha copia. se está ofreciendo suelo perteneciente a la franja de ciudad del corredor de Morrazo que no se corresponde a las compradas por el Consejo. No existen autorizaciones expresas de la Consejería de Medio Ambiente de la Rural y de Política Territorial para realizar destierro, ocupación de terrenos del corredor de Morrazo o invasión de la franja del río. No existe autorización ni licencia municipal de obra ni inspección alguna de los servicios técnicos y del Consejo de Maña. Se está cimentando por la construcción de gradas y vestuarios contra las autorizaciones permitidas por la Junta. La Concejalía de Urbanismo de Maña del Bosque no tiene nada que decir. La Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Pontevedra sabe lo que se está a promover en estos terrenos. Este problema de la Guardia Civil está al corriente de estos hechos y si lo está, no debería de intervenir. Serán estas parcelas equivocadas las únicas en todo Maña que reúnen las condiciones necesarias para la ejecución del proyecto. Se estará ante una recalificación encubierta y otros terrenos que valorizamos por encima de su valor real. Se hace un servicio de expresión del Consejo ante estas irregularidades. Y los partidos del equipo del gobierno son acaso cómplices de esta situación y la oposición municipal. Será ilegal, o al menos poco ético, que la familia de un concejal de bloque con responsabilidad de gobierno que esté involucrado en la venta de casi el 50% del terreno a un precio sobrevalorado y con unos beneficios netos de 8.400 euros. Es casualidad que la empresa que está procediendo a la excavación y destierro de la obra sea la empresa del padre secretario particular del alcalde José Millán. Es responsable por bastante tío de Valentín Piñero, consejero de aunque sea de otro contrato. A todo esto quiero decir que yo no soy para acusar ni dar veredicto. Digo esto porque creo que el pueblo debe saber cómo gestionan los políticos nuestros dineros. Es que no había más empresas como excavadoras, solo por eso el que dirán ética, en fin, democracia. ¿Democracia? Creo que había más empresas. A todo esto ahora quiero añadir, señor alcalde,
Que pena que mis impuestos van parte de ellos para pagar universidades y becas, para que los universitarios sean los que defiendan nuestros derechos y sin embargo sean algunos de estos los que insulten a quien ha pagado sus estudios. Al parecer los ciudadanos no podemos decir ni preguntar a los políticos aquello que bajo el punto de vista de cada cual creen que no ha sido correcto, porque si lo que uno expone no le gusta al político al cual va dirigida la crítica, este sale amenazando y faltando al respeto y presumen de universitarios. Según algunos políticos, el pueblo no debe hablar. Esto me recuerda a algo no tan lejano. Vaya demócratas. Gracias. Dale a pregunta. Dale a pregunta. Usted pregunta por o expediente e que ten que facer é solicitalo por... Digo que ten dereito, saliendo ao filo, a pedirlo por escrito, teñen obligación de darlle en 30 días, non se esquece. Porque non lle darán en 30 días, pero os 30 días... Esta información, quería chamar a atención porque a nosa pregunta é moito máis prosaica, é moita máis do que está pasando bueno. No último pleno, aquí presentouse un proxecto, dous, sobre o Paseo da Seara, que foi rexeitado na proposta que se trouxo, e neste mes todos estamos moi preocupados, os veciños, os cidadáns, porque para todos é un objetivo que se paseo sea a realidade no momento dado, e o que queríamos era preguntar, efectivamente, que se nos informe esa posición que aquí se está manifestando declaradamente, que xestións, en que situacións se encontra esa situación. De solución ao Paseo da Seara. A ver, despois de ser rechazado o proxecto aquí, desde a Consellería envióse centros escritos tanto a Costa máis neste caso a Porto de Galicia, envióse tamén a Xunta de Galicia explicando cal foi a situación e ao mesmo tempo eles o 24 de marzo enviaron un convenio, mandouse a rectificar o convenio por algunos aspectos con respecto ao pleno e sea con respecto ao proxecto. De momento ya moi falar, estamos pendientes dun informe de costo. Pode terle? Pidiu a palabra o... Sí, son membro da Chamusca. Sí, son membro da Chamusca tamén. Claramente, tras a Seara, membro da directiva, e eu cedo a palabra. Bueno, antes de nada, presento unha persona novo. En isto son presidente ahora da nova asociación que surge da fusión de Praia Seara e Maña Centro. Acaba vostede de decir que agora está pedindo un informe a costas, é dicir, que antes non estaba pedido. É dicir, o proxecto estaba incompleto. No, temos autorización de costas para levar adiante ese proxecto. Temos autorización. Non entendo entón o que acaba de decir. Nós pedimos información a costas. Sí. A ver, porque aquí se falou de se podía ser sobre o mar, o ando sobre o mar. No, pero o proxecto que vostede presentou Ten autorización de costas. xa ten autorización de costas. E ten un boado sobre o mar. Ten un boado sobre o mar dunha parte de frente ao dos jubilados. Eu entendo que aquí, se como se falou, o boado sobre o mar, permite o boado sobre o mar onde se permite o boado sobre o mar nesa zona. Ben, como dixo Paco, os veciños estamos moi preocupados por este, porque o goberno municipal tamén. Moi preocupados porque isto se leve a cabo, porque é unha obra realmente moi necesaria para adaptar. Mañá mesmo sae na prensa unha solicitude, unha idea que saliu da Asamblea de Veciños da nova asociación de a Praia e a Seara de Moaña, como nos chamamos agora, que penso que pode ser factible. Evidentemente tenemos que sair á prensa porque o alcalde aínda non nos deu ni a palabra que nos se pediu unha reunión con ele.
Cando tiveste esa reunión? O sea, se pediu non tronte pola mañá. E unha chamada se non deu. Entón, como todo isto é inminente, non podemos esconder o que aprobamos nas novas asambleas, pois entón vai a sair. Entón, eu o que quero é que se pida, que se collan en consideración o que xa se aprobou por unanimidade na nosa asamblea. Que se pida. E evidentemente que nos reciba para designar. Porque o que tens que entender é o siguiente. Se non tronte presentaxe unha solicitud, unha entrevista para falar co alcalde dese proxecto, eu a mirei, que está aí, cando que non podes entender, era imposible darche unha reunión. A parte, eu que se vos tedes unha idea que está, o normal é que registredes aquí o proxecto o que teñades para que os técnicos do Concello pois podan valorar esa proposta e mirarse esa proposta viable. E outras propostas que se presenten é que podan ser viables técnicamente, me refiero, é que podan contar co beneplácito de Costas e da Xunta, benvida sea. Pero hasta ahora, a día de hoxe, eu non mirei ninguna. Mirei, o sea, nós estamos traballando, non estamos traballando. Nós a nosa intención é facer o levar o proceso adiante. E dixen no primeiro día, calquera modificación que se queira poñer, nós estamos abertos, sempre, que, oye, que de alguma maneira, pois, oye, Costas autoriza, o asunto autoriza. Nós o que non podemos é presentar unha obra toda por encima do mar, porque xa dixeron desde o primeiro momento, porque no primeiro momento xa se falou de se podía ser voado sobre o mar, como eran outros paseos por aí, dixeron rotundamente que non, que solamente utilizando a zona de tránsito. Vale? Hubo varias reunións por o tema do club de jubilados, onde nós pedimos para voar ese trozo de aí, o resto de todo o mar. Ahora, repito, todas aquelas iniciativas que podades presentar, aquí serán ben acollidas, se perderán os técnicos valorarán, irás a Costas, irás a Asunto, onde sea. Si son válidas, me refiero. Por min son válidas hasta por enriba do mar. Para outra cousa é que, a ver, que queres llegar a un proxecto que a ti che guste moito e a mí tamén, pero que Costas ou Asunta ou outras administracións que non queresen facer. Por lo tanto, todo canto se me presente, vamos a intentar os técnicos unidos que vayan a Costas o estudio, que se hai posibilidad, moi ben, e se non hai que seguir por o tránsito, por a zona de tránsito, porque foi o que nos dixeron a nós, independientemente que mañá que vos piñades unha idea, unha proposta, vos, calquera, e que, bueno, pues sí, pues podemos intentar entender. Eu benvida, sea, pero non podo aceptar que, mira, que é unha idea moi bonita, a miña idea bonita tamén gustaba probar, pero resulta que a administración non o deixa facer, entón, por lo tanto, tens que facer un proceso que conte cos permisos reglamentarios. E iso foi o que nos dixeron a nós. Se mañá cambio de idea e deixan facelo por o mar, benvido, se a mí me dá exactamente igual. Eu que quero que mañá teñas a continuidade do paseo. Se estamos nesa línea, por a mí, benvido sea, perfecto sea. Entón, o que realmente pedimos é que se nos informe. Porque, evidentemente, ata de agora, xa non é a mí que son o presidente, son os anteriores presidentes, non se informou de absolutamente nada do proxecto. O proxecto chegou a este pleno sin informar a ningún veciño de como iba a ser ou como non iba a ser. Todo o contrario, Infraccionte, non? Non, xa estábamos. Creo que non tens toda esa información. Xa estaba. Non se informou a ningún asistente. A ningún. Eu creo que está así. Non se informou a ningún, porque eu estaba nos veciños en Praia Ser, non se informou. Eu creo que está aclarado. Eu que vos invite a presentar calquer iniciativa polo registro. Primeiro temos que ter unha reunión con vostede para explicarle todo. Por este e outros temas. No momento que se poida, e hasta tempo manternos a reunión. Simplemente non por mal ningún, simplemente por... Non sei que ti por mal que non fala. Podíamos explicar públicamente como temos as asociacións de veciños que dirixirnos ao goberno para solicitar certo tipo de melloras nos barrios, porque xa facemos de palabras, facemos
de palabra non hai resposta, por escrito, hasta pedimos entrevistas para falar de varias cosas, nin por escrito, nin por teléfono, ni nada. Simplemente decir como tenemos que dirigir. Pois, mira, simplemente a Conselleira de Servicios está aquí os martes e os jueves, de 11 de mañana a 2:30, e aparte, de que usted sabe perfectamente, todos os colectivos o saben, porque asistiron a varias reunións aquí, que pasa que despois deixaron de vir, foi unha decisión súa, porque ainda siguen funcionando con moitas asociacións de veciños, a veces 7, a veces 10, a veces 8, non te recordo ahora, pero creo que é o segundo jueves de mes. Cando queran calquer tema, para falar neste caso, para calquer tema do barrio, colectivos, ustedes saben que desde hai 3 anos, tanto o Conselleiro de Servicios como o alcalde estaban reunidos con todos os colectivos segundo jueves de mes ás 8 da tarde. E non se fallou ni un día. E ustedes non asisten porque non queren. E usted sabe que usted acudiu a alguna e deixou de vir. Entonces ahora non veña por qué, porque aí é onde se trata con todos os colectivos, é onde se fala con todos os colectivos, é onde se organiza, o sea, que non veña usted a decir, non veña usted a decir que non sabe, que non, usted sabe que hai 3 anos que hai convocada todo o segundo jueves de mes, non estou equivocado, ás 8 da tarde, con todos os colectivos que queren asistir aquí a propoñer os temas para os seus barrios. E aquí incluso o que facemos é mirar as demandas máis importantes que pode haber en barrios, nos 30 barrios que ten, nos 39 barrios que ten Moaña, e máis nas 5 parroquias, intentar entre colectivos mirar cales son as prioridades, en caso de cando hai, por exemplo, cualquier romería, cualquier festa, pues dámosle, por exemplo, o caso dos remedios, pues, en vez de estar en Domar, pues ahora esto era no remedios. Cando estamos en Domar, cando un día. E usted non pode decir que non sabe, que non quere, que non quere. No, usted sabe que de hai 3 anos todos os colectivos se reúnen aquí ou aí para falar dos temas importantes para esa sociedade. Entón, por lo tanto, pídolle que non minta. E se non minto, Usted minta. e se se manda, Ou se non, dígame que usted non está informado de que o segundo jueves de cada mes hai unha reunión con todos os colectivos. Sabía ou non sabía? vamos a ver, Non está mintindo. vamos a ver, non me puedo mentir. Sí, señor, está Cando mintindo. se presenta un escrito por registro, pues con algo en concreto, non é para tratar con demais asociacións, é contestar ese asunto en concreto, sea por escrito ou por decir, oye, mira, isto vai ser posible, non a ver de que forma. Non é dicir, diante de... No, por diante de todo, xa como se está facendo coa máxima transparencia. Non hai ocultación para que todos os colectivos sepan cales son os problemas que vai a dar de la familia. E máis digo, os martes e os jueves, calquer demanda de veciñal que haxa, está a Conselleira de Servicios atendendo. Non intenta. No, que inventa ser Hai un regulamento de participación veciñal que acaba de ratificar. Paco Ferreira, que inventa ser o inventor é el CEPA. O regulamento de participación veciñal aprobado neste pleno. Usted ten que obedecer ese regulamento e non se pode inventar nada. Usted, o inventor é el CEPA. calquer cidadán, O inventor é a pólvora. ten un plazo para contestarlle, non hai silencio administrativo. Usted o que non pode secuestrar o dereito de calquera asociación, porque logo dice que quero consenso. Entón, ten que suspender, se tiene canto consenso, e hai 12 asociacións que non vimos a esas meetings, o que tendrá que suspender iso para buscar o consenso. E o consenso está no que está regulamentado. Un regulamento que... Eu animo a que usted acuda. Eu animo a que usted acuda a ese... Mira, animo a que acuda como representante do colectivo. Animo a que acuda. Acúdete aí. Que non tes a razón. Non ten razón. Animo a que acuda. Que ven... Anímate a acuda a reunión. Déxate de favor preguntar. Se acabou o efecto. Esa é a política barata. As reunións que están convocadas desde hai 3 anos. Si queres, nadie te vai obligar. Nadie te vai obligar. Regulamento de participación veciñal, que acabamos de falar hoxe aí, é que usted te obliga. Si usted quere inventar un tipo de reunións, me parece moi ben, pero a mí non me pode obligar cando hai un regulamento. E se me obliga, usted está delinquindo. Pode ser. Usted necesita tener en cuenta que o secretario non vai a dar delinquir, porque a unha reunión usted igual, inventar en medio o representantes veciñais. Espera, a ver se un plan agresivo, eu creo que...
Levantamos a sesión.